السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, в настоящее время, в этот священный месяц Рамадан, мы начинаем реализацию нескольких проектов одновременно, а именно продовольственная корзина, ифтар и распределение закат аль-маль для остро нуждающихся. Омия вежи иже ховка гюцобол галаду координационный центр юар ховка районный центр хаю юқша исюртио توسط إيشورتا حق شو حق بوغي حكمت تاعها يوق распределить شو إز يورتش لاسي حيت شو هر продовольственные корзины на خاني أو بحسيوق شو إشت بابوق هذا بويتش مسيت أساسات ثاني قهتن أربعة دهوش تو دال ساعة دال أش دهكن دال ساعة دال قابل دال Сегодня мы прибыли в село Чардак, чтобы раздавать продовольственные корзины и закат. سوجك والشيوط حدا كندو هرا يورتا و حقنك زكاة تعقو داشا سلسبيلو دا ايتندو زكاة تعقو داشا. Allah razı olsun. Bizleri bu mübarek günde Ramazan'da böylesi yardımları köyümüze, vatandaşlara ulaştırdığınız için Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah razı olsun hepinizden. قومي وجي يجري فوق يورت حدا كان بيقول يورت بحلي واليو يورت هو اسمع الورا فوق سلسبيلو ده كيتندو زكاة يقشة تاق يورجي يقش ده كيتندو تاق هر زكاة توا ناخن دقة جوردو أش دلنا ضل تاق اسمع الويستليتر ويدا والله. السلام عليكم. So behli yurtta İsmail var. Selsebili devriye khil Hamza fir ay ve en vusupir tun goda ene dehulstin ahtiyun tun paydin godeş bu der masalih rez khil takın me kog melin yazdır maserni gadar mugla. Ya yجري وجي هر أجداه كان دو زكاة هر بقلا هر ناخو قول كان حشت بوشنا هر هرش حق دولش بوخنا sonda ledalo sayasha şey dal iş yol çoğu zak dalar saada wayna payt kharbo 9 saat dal saada şu dal qabul dal taqvay hoşu dalar do bahken çarna Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Мы находимся в селе Камышчик, и здесь мы раздаем закат. Дорогие братья и сестры, ваши пожертвования дошли до остро нуждающихся. Баракаллах, да воздаст вам Аллах благом. Тут хада كان حق شردق قول يرتعد تقع أجداه كان دول زكاة هناك لقى شون دال ساعة دول شو دال قبول دال رزق شون حيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. Selamun Aleyküm. Bizi unutmayan bütün soydaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza, en başta bu organizasyonu yapıp bize bunları ulaştıran Selsebil Derneği'ne, Fransa'daki, Avrupa'daki bütün Çeçen milletine, halkımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Depremin olduğu ilk günden bugüne bize destekte bulundular, yardımda bulundular. Bu gelen zekatları da yerlerine ulaştırdılar, sağ olsunlar. İşte gıda paketleriyle ilgili yardımları oldu. Diğer farklı çeşitli yardımlarda bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Bu bizim milletin bize yaptığı bu iyilikler de bizim için çok manidar, çok duygulandırıcı bir şey oldu. İnşallah vahdet içinde yaşamımıza devam ederiz. 200 yıldan beri topraklarımızdan koptuk ama kendi kardeşlerimiz bizi unutmadılar. Biz de onları hiçbir zaman dualarımızda unutmayacağız. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Selsebil Derneği'ne bir daha teşekkür ediyoruz. Allah işlerini rast getirsin. Sağ olun. Selsebil Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun. Fransa'daki Çeçenlere selamlar.
Selsebil adına sana teslim etti abi. Çok teşekkür ederim. Allah Ramazan razı ayı- olsun. أسا حيث دير ميلين حدايتين هاد سار زكت وقتاندو متي دكاشو دامقلا باي بيرشتو تحتلا قنبر زودري بو سنة دكوندو دامقلا Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Сегодня, 6 апреля 2023 года, ассоциация Сельсабиль проводит ифтар по воле Аллаха бихли ойлаха юртаду. Толса марха дастич санкиятанду ашда этиндол ифтара متاحة قوشتي دو إن شاء الله لا قبول ساعدال شوز